Tigasat. Napalabas, nasakitan ken nakasangit ni Lovely iti imbagan ni Malyong ken kuana, adinar-aramaten ti common sense na. Gapu iti panangitaray na kini Samuel iti ospital nga ayan da Rocco ken Ariela, nakita met ni Angeli ti irorwar ni Samuel iti nasaong ospital. Isu anas daaw maninda itoy. Nagpudno met ni Panyang kinanaya, maipapan iti inararamid na iti kalabas. Nasdaaw dagiti agama nga anaya ken Malyong, no apay nga ado tinakaskas daaw nga aramiden ni Panyang. Kabayatan na, nagsarita met da Rocco ken Baliko. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapoluan. Tigasat. Agaliptak ka ulit. Amwem no apa kadwa ni Samuel day jalapang. No apa nagkuyog da. Kano sa dino ti pagnana edanda. Ket no masapulam. Ipatungpal mo ti panang patay mo iti day jaya Samuel. Kaanakan. Mapakawan kay ti inaramid mo. Basta iti day ti agundaway. Tungpalam mat ti amin ni bagagan ka. Naawatam. Rocco. Lumabaling. Yak ko bakayat ti pumatay. Yak kabailan nga aramidin ti kasta. Kaanakan. Anya ti kay kayat mo. Ti pumatay. Wano sika ti matay. Ha? Imbagak metan kan kay tinaminsan. Oray kabakyak. Natubngaran na ti kayat ko mapasamak. Awan pilpilyak apatayan. Rocco. Agpili ka ulitig. Anya ti kayat mo. Ti pumatay. Wano sika ti matay. Ay, yak pa'y kayak ti matay ah. Ubingak pa'y lang. Kakaisuna nga awan ti sakit ko kanakan. No kasta nga rod, agtungpal ka iti kayat ko ang mapasamag. Tapno saan ang may daras ti ipapatay mo. Rocco. Nawatam ka di, timbagak. Uwang kanakan. Oh, napananti mang banbantay kan ka diti ospital, Mang Rocco. Napananti ulitag mo. At nanang ibaunak ken ko na Angeli. Kumusta ni Mami? Dayjay, turog at turog. Matmaturog latantyar aramidan na. Masadot pa'y kit din ngagsao. Di naksungsong bata no kasarsaritak. Nalapit, mariribukan. Angeli. Nangro na idiimbagak anakitak mananda Uncle Samuel. Kadwa na danana Lovely ken nana Panyang. Panyang. No kasta, kadwada pa'y dayja Panyang. Wan, iso adakkel aburburo siya daytoy. Apay akadwa ni Uncle dagijay atat tao. Ay, mapampanunot ko pa'y kit din ti agdarom. Asino ti idarum mo, Angeli? Danana Panyang ken nana Lovely. Iso dalakit di tinang dokot ken ni Uncle ko. Sigurado kay ti dayta, Angeli. Kasanon, no saan kayang maisuda tinang dukot ka ni Samuel? Masigurado nga isuda. Ta isuda ket nga rod ti kadwa ni Uncle Samuel. Panak ko nag. Uray di kan agtarom. Tamang ano tinulungan. Apay kaslay sakit mo dagiti ababaket, ha, Mang Rocco? Aramidot ti kastoy, tapno rumwar no asino at talaga tinang padukot ka ni Uncle ko. Basta da ito lang ti maibagak, Angeli. Uray saanan. Di kan agtarom. Tinapatag. Nakita mo si bibiyag paigayam ni Uncle mo. Kasaritak to ni Mami may papaniti daytoy. Tanukas kasano? Isunto ti sumarunong asikaswat. Apaman ang makarwar kayo diti ospital ken ni Mami. Munre baraw kay nawaw. Nakalipat kan samet tayo. Ha?
Apay, Tata Malyong. Ay nawaw, di mo mat malagi pa yung tagpasyari balay may baraw. Ha? Sana kun awil kami iji balayo, Tata. Ha? Nangibagamat saan ka welcome ay nawaw. Welcome ka kanayon iji balay may. Saan, Tata? Kababain mat kini anaya. Di na kaya't makita. Ha? Ay nawaw, di mo laam mo baraw. Kailiw na kanji anak ka. Ha? Mabain laeng ka po iti naibaganakin ka iday. Kaya't na kumakanutag kit daw iti pamakawan ken ka barok. Ay nawaw. Kaya't na ti agsure. Nga mabain nyo masidag ken ka. Apay ko mga agsuri. Kitawan mo't basol na kanyak. At dabasol nakin ka ay nawaw. Dakkel tinagbasulan nakin ka ay nawaw. Ngayon, pinasakitan na ka. Ngam kinapudno na barok. Saan ang nagtaod iti kaunggan na day diyang imbaga nakin ka? Jak ammo. Ngam no siyak. Ininutin na maliplipatak ti amin. Ha? Apay barok. Saan mon alam di anak ko ay nawaw? Isumot nga minti mo na anang ikulasay kanyak. Pinukaw na ti ayat na kanyak. Isungay karkarigatak mo na pukawan ti ayat ko kankwana. Ay nawaw. Saan ka di akasta barok? No laki day tamaornos yu pa'y tibagbagiyaw. Aramidin yaw ay nawaw. Ngamen, sayang tinarugyan yaw. At ayon ang mapasamak ti kasta, Tata Malyong. Ha? Manjakon, jakton agayat. Husto ni nanapan niyang. Ikakmat iti importansya ti bagik. Masapul ka numot nga amok nga ipatag ti bagik, Tata Malyong. Ha? Ay, Kun kunapay ni nanapan niyang. Ubingak pa'y kano. Makauray kano day taabanag. nahustuan kan iti tawan, Monrey. Mabalin yung tagkasarkin ni anaya no kaya tiyaw ay nawaw. Please, Tata Malyong. Saan nyo kuman nga ipalpalagip ni Anaya? Tagsakit lang ti barukong ko. Diyak kaya ito na panunutin ti may papankan kwa na. Anya? Ay nawaw. Ay nawaw. Awan samat at talagang tigundaway dagiti duwapan yang. Talagan siya. Nasa irintirik na ni Monrey. Ay nawaw. Ay, awan di maaramidan ta, no talaga akasta, Malyong. Ay nawaw. Sayang tinarugyan dano bilang laeng panyang. Talaga akasta. Saan nga amin a relasyon kat agtong paliti na sayaat. Ay nawaw. Kunak nga ay aywag ni Monrey. Tulungak ko mati anak ko ang mga ayokin ko na. Ngam ay nawaw. Adamot pride na si ka. Saan mo ang mababalaw ni Monrey, Malyong? Ngamin nasakitan iti husto. Amumat no kasano ti panagayat na ken ni Anaya. Di na pulos ekspektaren ti kasdi nga aramiden na. When ngam reasonable mati naramid ni Anaya panyang ay nawaw. Dayta ko mati kayat kung ipakaawat ken kuana. Ngam anyan, ta impatangken na matan ti pangedeng na. No anyaman ti pangedeng ni Monrey, respetuan tayo latan, Malyong. Ay nawaw, wenan Kanya nga ron ngay. Ay sayang lang tinarugyan da kina Anaya. Basol ko matkiidi ngamin ti amin. Ay nawaw. Ay, sayang nga talaga tinarugyan da. Uray ko man, no, adda mangituloy, ay nawaw. Ay, kayat ko asawan, adda ko mamangituloy to. Ay nawaw. No kas pangarigan ta aga nagdantaw. Uray, aga balayan danto. Ay, kat kitaan to, ano anya ti mapasamak iti masakbayan, Malyong. O anya, kumusta ulit ay? Adda ka din nagbanagan ti erorwar mo. Awan nga ron, kaanakan. O buwisit, di ka agpakpakita kanyak na awan ti aramidam.
Ha? Ikan kay ti maoda akong daway mo ulit. No di mo pa ila maipatungpal ti bilin ko itilas od ti talong aldaw. Sikat ipapatay ko kadag itamam mo ka hard killer. Anya? Ala, rumwar ka. Jak kayat ama kita ti panagrup-rupam no awan tinaimbag adamag na ipagam kanya. Day, kaanakan mat. Saan kumamit akasta? Di mo kumamit aramidin day ta. Ulitag na. Awan bibiyang ko nga uray ulitag ka. Ala, mamanaw ka ni ti sangok ulitag pali ko. Patayom iti kabitan apanawan day ti Samuel. Ulitag, no di mo maaramid ti bilin ko itilas o ti talungal daw. Sika ti kutasag. Rumwarak lablay, si kapay lati makamu ken ni Samuel Tay bilin ko, saan waliplipatan. Wan panyang. Siguraduam anak kasera kanayon ti gate, kan di kagpastrek iti stranghero. Matungpal panyang. Ningay munray. Ikuyog mo ka di arumwar. Saanan, tanda na patag nga si kaswak. Di mo palubusan arumwar, Wan panyang. Sige, patuloy ko na. Sigay. Naging kaita. Jaklat na maawatan tar aramidin ni panyang. Saan na kapkapin anaw dagiti pagdadadaulan na iti oras ken kanito na. Hay, kas kumakin ni Sir Samuel. Saan na mo takabkabagyan? Ngamno apay atultulungan na. Isudakin ni Munray. Hay, asino nga ta ti sumaruno at tulungan na. Papanan nyo, tatang? Mapanak iti ospital ay nawaw. Inakman sa rungkaran daruko, anak ka ay nawaw. Anya, tatang, ang mga noan niya ti aramidan nyo ijay. Saan kayon amapan, no dakas matla ang tiran tayo kadakwada? Saan? Di ka madanagan anak ka ay nawaw. Awan dakas nga ramidag, inakla sa rungkaran ida. No, kumusta ti sitwasyon da? Tapay adi damot la rumwari na di ospital ay nawaw. Ha? Ay, sapay saan kayo amakuyog? Tasumrakak iti trabaho, tatang. Ay nawaw, saan na naskin na kuyugan nakpay anak ka? I can manage. Basta di yor aramidan timbagayo kanyak. Ang aasiyo, tatang. Unay kan aya anak ko ay nawaw. Kung kunaklaan day may turad ko aya ti pumatay iti padak ataaw. Saan na po laos? Dakas kan basol day ta iti jaws. Wala. Di ka madanagan anak ka ay nawaw. Inaklakitaan ti sitwasyon da. Ha? Tatamalyo, apay nga da kayo dito ospital? Apay, dakis ka day no sa rungkarak ni mamem, Angelay? Ha? Nakaturog ni mami. Nakapsot unay. Ay nawaw. Nakapsot lang ta. Nabayagdan dito ospital Nakapsot nga, Rod. Ay nawaw. Kaya't ko akasarita, Angelay. Ariela! Agring ka! Ariela! Tatamalyo. Ay, Jay. Inayada mo ti mangriin kan kwa na Ha? Di mo bugkawan, tamakigtot. Ha? Ariela! Ay, kwa. Ay. Angelay. Si kangaro din ti mangriing. Darasem, takayat ko ang makasarita. Ay nawaw. Naimbag man ta nakapasyal ka. Manong Maliw. Ay nawaw. Manong, kuna namatan. Kasla kasingputan. Agpatadakin ni Ariela. Ako namlan kasi singputan. Ay nawaw. Naimbag man ta imay ka kunak. Manong Maliw. Milagron siya Ay, Rukaw. Milagron siya Apay nga adamot manong nan asil po tinagan ka. Ay nawaw. Nakapsotak Manong Maliw. Ha? Kakaasyak. Amangan no diya ko nakbayag. Ay. Matayak siguron iti mabit. Ay nawaw. Apay ngagpada kayo iti bagbagakin ni Ariela.
Kagap-gapok iti word niya ayan ni Ariela. Kat kastamot na ti bagbaga na kanyak ay nawaw. Nakapsot mo't lakas ken ka ay nawaw. Amangan matay kami iti mabit. Ay nawaw, saan kumapay mo't Tanay, di yung pa'y naikaro tinagbasulan yaw. Matay kayaw, ay nawaw. Ay saan pa'y mo't agbyag kayo pa'y ruko. Pakawanan da kami manong malyong. Agpakpakaasyak. Isanod mo ti darumyo kontra kada kami. Pang-aasim manong malyong. Ay nawaw. Maasik ako mamot kada kami. Nagbabawian minti inaramid mi. Pagbabawian mindagi jay. Dosaan da kami laangan. Ngamti pabalod na kami. Manong malyong. Nakapsot kami ni Ariela. Ay nawaw. Ala. Di ka madanagan, Ruko. Napakawan kayon. Diyak kaya't nagimulay ti sakit tinakam. Iso pinunas kong ti sakit tinakam ko kada kayo, Ruko. Sorry Diyak kung mabalin niya isanod ti darom ay nawaw. Kinaputno na ni Ariela ti utak amin na ito. Nairaman aklaan. No at darum ngay darum kan paipalod yo ni Ariela. Ta iso ti utak amin na ito. Ay nawaw. Way Ruko. Makitam ti kasta mo galim Talaga ama naging bubukod ka niya. Agasim da ita. Itatamaipit kayon. Kastan ti ibagam. Imamagmon ni Ariela ay nawaw. Patyan ako lakay malyong. Manong malyong. Ni Ariela ti utak amin dagi. Huston! Ay nawaw. Urayan niya pa'y ti ibagbagam. Dinak maulaw Rukaw ay nawaw. Siyak pa'y ti kunam. I was not born yesterday, you know. Ay nawaw. Hala. Agpaimbag kayo kitin. Tapno makarwar kayo dito ospital. Nakapsutag. Sa anak saan ngagimba. Ay saan ko na problema dayta ay nawaw. Oray matay kayong taon. I-request kun tao nga ikanda ti rehas ti lungon yaw. Tapno kasla nakabalod kayo lata ay nawaw. Nibali ko ti umawawag Apay nga ta. Hello, Baliko. Panyang, tulungan na kuma. Apay. At ngangabit ti biyag ko ita. Panyang, tulungan na kuma. Apay. Sa dino tayan mo. Api-api manaw ka ije farm. Siyak ngamin ti mga asikaso iti ka anak iti ospital. Delikado ti biyag ko itan. Panyang. Anya. Pag-aasim, tulungan na kuma. Si kalangan jambok nga sitgan. Mapainak mo iti kabagis mo. Isu asikan tinawaga. Anya. Anya ti plano ni Baliko nga aramiden. Gagayem, di yu liwara dinggem ti tallulaan nga napaset ti nobela tayo anapoluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas,
Binilin ni Rocco ni Baliko nga ipatungpalnan ti panangpatay na kini Samuel. Ngem na kunati uliteg na amabuteng a pumatay iti pada na a tao. Iso a pinangtaan ni Rocco daytoy. Nakunana nga iso ti papatay na no di na maaramid ti bilin na. Sinarungkaran met ni Malyong da Rocco kan Ariela iti ospital. Ket dita, nasdaaw ti lakay, takunamlan asino akasingputan dagiti dua anak kisarita kenkwana. Ngem saan a nagkurri ti estilo dagiti dua kenkwana. Iti may sangal daw, inawagan ni Baliko ni Panyang. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapolwan. Ti Gasa. Sa dino ti ayan mo, kan apay-api manaw kay J Farm Baliko. Siyak ngamin ti mga asikaso iti kanak iti ospital. Ngum, delikado ti biyag ko itan. Anya, Pangaasay, tulungan na kuma, Panyang. Si kalangan ti amok nga asikan. Mapainak mag iti kabagis mo. Isu asikan ti nawaga. anya. Tulungan na kuma. Oh, kahit anya tulong ti kayat mo nga aramid, Baliko. Awan pag naadak, Panyang. Makipag naadak pala kuma iti balay mo. Ha, Pangaasing kumaa, Panyang. Di ka madanagan. Saan ko kanunungan ti matingaramid ti kanaka? Saan ko akong sinting? Pinangtaan na nga ro ti biyag ko. ha. Taapay ka no. Istorya ito, Panyang. Maputengak ang matay. Ay, sige. No kasapulam ti pagnaadan, sana problema dayta. Tulungan ka, Baliko. Ay nawaw, delikado ti aramideng Panyang. Ulitag ti managdakdakis dayjay. Ngam apay atulunga may nawaw. Kasapulan na ti tulong, Malyong. Kasano no agaramid iti saan a maiparbeng ay nawaw. Ay delikado. No kastaman bilang, mairaman a may pabalod, no agtraidor. Papanawa maon Panyang. Delikado ay nawaw. Kakaisuna natal ng tibiyag tayaw, tawanan dagiti kibor. Ita, inalamanin daya Balikaw ay nawaw. Malyong, nariknak met ti kinapudno ni Baliko iti ibagbagan. Ay nawaw. Iso adi na tayo met siguro lukwan dayjay. O anya, maawatam ka ditimbagak munray barok ay nawaw. Wen, Tata Malyong. Kaya't ka nga minabantayan, ken numabalen, jak kayat ti maisinakin ka barok. Ngamen, jak kayat ti makabasol iti amam, ay nawaw. Uray na tayin ti amam, masapula tong palit ti kariken ko na, ay nawaw. Masapula mabantayan ka, ken makaduan ka iti sa dino man napapanam. Iso ano adda pagnayo kin ni Panyang, ikuyog dakwen. Wen, Tata Malyong. Pasensyakan kayat ko ti agawid iji balayo. Nga mabainak kini anaya. Ay nawaw, pagbainang kumangay. Basta, mabainak. Sa anak pa nakasagana agpakita ken kuana. Ala, makamu ka barok ay nawaw. Ngam siya kon ti mangibagbagabon, ray. Saan nakaakagura ni Anaya? Or-orayin nanto pa'y ti panang sarong karmokin kuana ay nawaw. Ha? Magpaiso, Tata? Uwin barok ay nawaw. Jakpay kayat, Tata. Mabainak atalagan. Imbasura na kon ni Anaya. Iso ang mabainak kon. Munray, agrubwat ka barok tada papananta. Ha? Sa dino na Panyang. Agpasyarta, adda pang ipasyarakan ka. Sa dino? Maamuam to no madamdama. Basta agrubwat kan wine. Mabalin ka di nga ikuyog ta ni Tata Malyong, Nana? Ne, masapul pa'y lakaday.
Una, tapno naragragsak ti panagpasyarta. Ken uray kas ti inaramid ni anaya kanyak. Patpat gaklatan ni Tata Malyong. Awan gurak ni Tata Malyong. Sige, makamo ka nga rod. Ang maapay, kaguram ka din ni Anaya. Idi damo tanasakita anak mo't ngamin iti inaramid na. Ngam ita, saanen? Ay, Pampanunutek ti kanayon yung nga ibaga kanyak. Analabit, saan ani anaya ti para kanyak? kasta ti rumbeng. Aklunem ti gasat mo kan ayat barok. Saan agaputan nagayan ayat kayon iti may sa atao, ket da kayo metten ti naikari para iti tunggal may sa. Nanapanyang, Mala, agrubwat kanwan. Agpasyarta, tapno mailiw-liwag mo ti dudukot mo. Aw, apay anak kami suot ka nga imay ditaw si Kamalya. Ayan da jabal ikaw ay nawaw. Aglutlotaw. Nagdisnudo mo't nga aglutaw. Binaybay ako na. Ay nawaw. Lablay, di kay agtaltal kiti da ja tao Tama nga no sa bidungan na ti kananyaw. Ha? Apay mo't akas na ti bagbagam. Kat siming peto pa ni balikaw. Naggagat pa'y nga ibabaaw. Ay nawaw, agin sisingpot Bantayam ni balikaw Amangan no pagaramidan na itidakis ni Panyang. Ha? Amangan no gundawayan na. Amok ken marikriknak, lable. Limit akras na ni Panyang. Isu siguro nagpilit na makipagnaid ditoy. Taada nang isit a plano na kinipanyang ay nawaw. Ay na, agat atap kay tiyangain. Imposible matdaytan Traidoren nakit din ni Panyang. Kat padak nga adon ti utang na bag anakam kan kuana. Di mo laan mo alablay. Saan nagpapada ti panunot ti tao ay nawaw. Pulida balikaw ti dakis ti aramid na. Isu asigurado nga agtraidor to dayjay. Saan man atila pagat atapam? Kan may sa, anya ko matipakarikutam aya, no kras nan ni Panyang. Awan matdakas na, no aginusto da. Ay nawaw! Uray ang piang-piang ti langit kanda nga! Dak to'y palobo sa mapasamag na ita! Ay nawaw! Ha? Naguray ka man, Malyaw. Ha? Makadkadlawa ko na. Apay akasta ka. Si kansama, tagkursunada kini Panyang. Agim-imon ka kini balikaw. Kasta ka day, Ha? Ay nawaw! Anyang agim-imo na sa asawang matlable. Ay, aklo nam nga minan, Malyaw. Agim-imon ka kini balikaw. Ha? Aging didi ka pa'y laang. Ay nawaw! Kahit apay nga rod niya agungit ka ngay. Ay, sa anak nga gungungat. Ibagbagak lang, Malyaw. Ay, sinalbag ka kitday. Ay nawaw! Nay, narukaw. Hello, kanakan. Sa dinotayan mo. Kunam mo ta sa anak agpagpakitakin ka. Aging gajak may patungpal tibilin mo kanyak. Kat, kaputa kas chay timbangkak. Di ka matanagaramit iti wagas. Di mo ni pamuspusan ka amin. Kasta ka di ha? Kaanakan. Ikan ka pa iti sumagmamanong aldaw ulit. Basta ikarimatong palom tibilin ko. Tauray sa tino pa iti paglumlum mangam. Di mo to maitarayan ni patay. Di na kumamit but-but ngin Kaanakan. Saan ka but-but ngan? Ibagbagak lang di mabalin ama pasamak. Isong agaliptak ka. Bye. Unayin tayo yaro ko. Nakabut-butang matikas dyan ngay pagbagana. No talaga ada ka sa kataw. Nagpintas ko matay ito akong daway. Dudwa kami kini Sir Samuel dito silid na. Nakaturog. Nalakalaang ti pananggodas ko kinkwana. Nuda ka sa. Jak mengarod ka ba ilan nga aramitin? Nakariingay.
binili ko. Alias, Aramiden, dito silid ko. Awan, sir. Banbantayan ka. Amok. Aldada sa plalom. Binili na kakadima ng nero ko. Wan, aklunag. Binilin na amang gudas king ka. Ngam, jak ka ba ilang ngaramidin dayta? No talaga mitlada ka sa katao. Hindi pa ila ko mga inaramid ko dayta. Iswadi ka madanagan. Jak ka ba ilan ti pumatay? Jak kaya't nagbasol. Nadagsin na basol ti kasta. Balik ko. Isu nga dak dito. Ta intarayak ti kaanakak. Siyak mo ti papatay na. No jak aramiden ti kayat na. Isu nga glimengak dito. Kumusta kayong ditoy? Ay, nasayat pa na. Amuda kayo mat dito yung restaurant na napanyang. Uwan barok. Ayan ni Malyong. Aday Jeruar. Ala, baybay ampay laang ni tatam Amalyong ijay. Umay ka, yam ammo ka kadagiti empleyado ditoy. Ha? Apay ayam amunak nana. Basta umay kahan, kaya't da ka makita ditoy. Iso ayam ammo ka kadakwada. Awan samot at talagang tinamnamang agsinobyan kayo kini Monray, anaya. Ay nawaw. Bayat ti panagpasyarmi kada Monray. Nakasaritak manan. Indarirag ko manan ti may papan kada kayaw. Ay nawaw. Ngam na ibaga na kanyak. Adinan kayat ti agayat pay. Ay nawaw. Nasakit man para kanya. Ngam awan ti mabalin ko, tatang. Apay no si kalaangan tumasidagkan ko na anak ka. Tagkid daw ka iti pasensya. Ay nawaw. Amangan nga men, no pampanunutan na asyak laing ti mangibagbaga iti kasjay. Imbagak nga men, mabain ka nga umasidagkan ko anak ay. Ngam talaga, ngayon patangkan nanti pangedang na anak ka. No mabain ka kanukin ko na, ad-adda kanupay ken ko na, ay nawaw. Kinapod no na, tatang. Idi pa'y laang. Kayat kun nga asit gani Monray. Kayat ko tagkid daw iti pamakawan. Nga mabainak. Gapo iti panang pasakit ko kan kuana. Ay nawaw, awan pa pananday ta nga ayan ayat yo no pride ti pagariyin yaw anak ka. Tatang. Saan aya? Ano na pasakitam ti may sa ataaw? Kat nasaysaya at no si ka mismo ti umasidigkan ko na ngagkid daw iti pasensya. When no sore, ay nawaw. Tatang. Masaya nga naklangan min iti narugyan nyo anak ka. So ano mabalen? Si kala ko man ti umasidigkan ko na, ay nawaw. Aw-awatem latan ti sitwasyon ni Monray anak ka. Ipagpagapom iti kinatao na, ay nawaw. Tatang, saanen amasapol. Tamangan no panunutan ti tao asabali ti kamat ko kan kuana. No kasta ti aramidak. Ha? Ay, Amangan no panunutan da ati kinabak ng atawidan na ti kamkamatag kan kuana. Banag asaan matapod no. ay nawaw. Asino kumamat ti mangibaga iti kastangay. Kan may siya. Padasin da tagsaw iti kasta. Tasak tagsaw, ay nawaw. Tatang, anya kay kadi. Atap ko lang. Di tay amo ti panunot ti pada tao. Isabay-bay anyon. No talaga ada kami ti agkagasat. Agsabat tulat ti dalan mi, tatang. Bali ka. Pudno ay ako sunadam ni Panyang. Ha? Ay, anya ka din dahi tangay pagbagamit. Sika, lovely. Into na da makangagking ka. Ti saludsod ko ti song batam. Ay, awan kinapurno dahi ta. Awan matdakes na. Armum kitdain palikaw. Ha? Nasingpad dayay. Managtulong pay. Armumaw. Tamangan numaagaw ti sa balay. Ay, aktal na ka man. Mariribu ka na. Adaw, ti pampanunutan.
Isu mabaling ka day. Saan ada kita ti pagbagam? Si ka nga minti type ko para kan kwa na. Si ka ti maibagay kan kwa na balikaw. Ay sus, narigat ti maunaan. Nagasat ka, ano kaya't nakanipan niya? Ay, at kalnaka ko na. Pangasay, lablay. Mariribu ka na kunaklangarudan. Adda problema. Anya maninday ta problema maya. Saan kamot ang maibusan iti parikot balikaw? Awan lakit parikaw ti bagpagam. Wen nga raon. Jakman mo. Malasak samit anay para suwat ito lubong. Anya? Ngamen. Tay namnamaag ang mga sakit kanya. Kaanakak pa mismo. Ngam, iharumanak mo. Pagbalinak a kriminal. Kat no jak may patungpal ti kayat na. Patayin nak mo. Ni ka dirukaw ti bagbagam balika. Wina. Asino pa'y kumangay? Ay na balikaw. Awan ti rumbang nga pagbutngam. Tawanan ba ilgi ka anakam. Kan may sa. Addan pulis anak kabantay kan kwa na. Makaaramid pa'y ay iti saan ama iparbang dayjay. Awanan balikaw. Ay, di mo lamumit ah. Labang. Ado, ti kontak na itirwar na yan. Anya? Kahit apay, mabuting kaaya ang matay balikaw. Ay, manyak mo ta. Kakaiso na nga awan sakit kaw. Nagmayat tiyagbyag labang. Aw, anya, kumusta ti panagpasyaryo kada nanam apan niyang munray? Mayat-mat, Nana Lovely. Isu na lang taging gaita. Mas dawak pa'y lang. Ha? Apay, anyat pakas daawam baraw? Apay akas jay. Amin anapanan mi. Inyam amunak ni nanapan niyang kadakwada. Kun ada nang nagkungay bagada. Agkakaingas kami kanu kininanapan niyang. Imalak kanu launay kan kuana. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liwan na dinggen ti duwalagan apaset ti nobela tayo anapoluhan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Sagani Yalong Bulyeser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.